讲到北非的国家摩洛哥发生规模6.8道地震，到今已经是第3天了。就这居民指控讲，到今是第3天，政府拢无来甲因救助，这亲人还佫卡伫内面，到世界拢让人闻到这尸体臭气的味。不过，伫个关怀中心却是有规定人要关火，希望讲会当帮助这寡受伤的民众。 民众围伫地动派嘅厝体边，一直伫咧土石堆找亲友的遗体。北非国家摩洛哥西南部西北半面发生规模6.8的罕见地动，搜救已经进入关键的第3天。虽然黄金72点钟最后阶段分秒拢重要，不过在地伫较庄卡的山区，也是有居民一直等无大型工具挤入来，连其知影亲友缀伫土石堆内嘛无法度。 كاينه فيه مرت العريس كاينه فيه اختو كاينه فيه رجل ما كاينليش بدوم الله يجزيكم بخير ووصلوا لنا هذا السلطه باقي الناس تحت الانقاض 3 ايام هذه وما تحت التراب عطات ريحتهم وحشومه السلطه المحليه ما عاونت بوالو 准讲遗体找到，嘛无人协助安置。居民敢会当用手，也是用沙条临时乌蒙啊。比起其他的所在，已经有救援队入去的地区，民众会当暂时伫텐道内底住，真正是差真济。灾区的环境真艰难的同时，我近正央的历史老城马拉克什关怀中心外出现大阵民众，白日伫街路排队听候，内底等候区原来拢招人，阁看到外国人。 من الوالد تاعي تقول لي قال لي سرت برا بالدم حيت كاين الناس كذا تشوف واقعين في ازمات اللي هما كبار خاصهم الدم لهذا خصنا كما تشوف على برا كاين تضامن كبير راه بزاف الناس يتصنعوا على برا في الشمس واخا عارفين الصف طويل هذا صراحه فرح في المغاربه هادشي بزاف وكاين حتى الناس من على برا ما لهم حتى شي حاجه مثلا في الدول تاع على برا مثلا في اوروبا جايين حتى هما تيتبروا بدهم ولكن هما لهم والو باش عرفت هذا راه زوين 这民众伫关键的时阵手用比起来，都是为着挽救生还者一命。到台湾时间11日下晡，这届强烈地震已经夺走超过2100条人命，另外一个2400多人受伤，不少人伤势严重。摩洛哥政府已经宣布全国哀悼3天。公司新闻7万0编译。